Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Bwana witu Bwana Abagas Mang'onda, Director of Research, Olindiko Rukubaire. Olindiko la Chibiri Rubuke kwa Consensus Governor. DRG witu Regional Governor Tatabakaira Olindiko Rukubaire. Olindiko la Chitatu Rubuke kwa Honorable Tata Mwaranda uya weke hapa kuima hapa umushu kuti bakwambirire abahesha abo bisire hapa. Ili akwenda nsume ukuti Bwana Mang'onda tukwambirire hapa Karonga Town Consensus ni Ndumbura yosa ikara fasa hatufikire popaka yakako. Uswe iliyoyoba loliakuti Aba Town Consensus tulibana wapina ndito alibana wapina na mwana waketera tukali nayo na yumo wa kutuinura kuti ukete hati palipo abantu andi yononga yake rumo kabaliokosa toyewa kuti kati hapa pa Consensus hii tulibatu tulidolomanti tutoba imbombo na imo leo kwa mushongu soma Bwana Tata Mang'onda ukuya kuti umutwambirira bwana muhesha huyu Indumbura situ sha masuka kutia pomba na imbombo ni Ndumbura yosa. Komu kuina unaposimo kangi aba Town Consensus kutipako sikutamia kundumbura doli kusoma ubutuli wafuma kubwako na upangiri wa umwe papo umwe mulipabwanya kumyitu tota kwenda cha kutisumethio. Bwana Mang'onda umuwisire hapa katora katika yakako ukutora katika yakako mwela nyitu mwe mpando ya kumwanya uko murinu upangiri bumo ubakutumanyisha ubakututura na mkendekesho ka kipani iki kuno ukuti nkindire nyingi urukomandoro rutarwangu urukomandoro abakurumba awo balahira kuti bawombi mbombo yabo bantu bakiara waketa Bwana Mang'onda bantu bosa muno bayirira pa kuti sumepo une kuyaposoma pakapokene ka maliro ulitutura muno mu katutulira kufana nu tumyenda kwa kubakurumba kwa katutaireko hapa uketie kuti Consensus yiri bwasi tutali numuntu naima kutatutura kwa mosi uru munapayirira hapa ukufana na mrowisire Director of Research witu wafikira hapa benye kutukete kutoa nako tuli bwasi chinywa mufie tuma uniform takusoma bwana shauti kindire poyoba imbombo ika yangu loli kuiwesha sona kwa mweba kurumba wangu kuti mwende nu kidirisha imbombo hii mumwambirire umwana winu ufanana munomo isirire umushu hapa ndaga fiyo TPP wala sanga rukaga TPP paka waliruaka mama mwiza ulikoche ndama sawiyobe panandi bambidia bahesha na nungu wewe tulitwesa uwe kwanda ndi tulitwebe na bana bapita bakataya namo wekwera waka pasanja hapa dumo bakakumanya unyobere pasi kwera hicho cha Afrika wewe bana bapita baganene posa wewe ndo bayeru murwebe tukataya namo mama iwe mushi afundala Tala mwamba apita oye Profesa oye Honorable Mang'onda oye DRG Mwakaira oye William Mang'onda oye Masiti ose oye District Governor oye Isetose oye yai cha kwamba nshindi zimsangani pepani ine nilimtumbuka tose hapa chioyo tu yanawaka nshindi zimsangani atiara jiritu muli hapa Tata Mwakaira nshindi zimsangani tipeleke nshindi kwa dada Abagas Mang'onda imweni bapo matimirira ngati muli ba licho ni yose hivi Tata Mang'onda au ndi umbalala bitu kuno bali kuneki nshindi zimsangani wa Guest of Honor tipeleke nshindi kwa Shadow MP Mwangonde ulipo hapo nchini sikusange
nchindi sikumwenererana tata Mwarwanda mtimpokelelani mwaunu pano mtipani chitu chonuna cha DBB nchindi zimusangani nchindi zimusangani district governor mulipo pano Abongololo Gondwe bakunosi huko nchindi zimusangani nchindi zimusangani wa district wa pano nangauli barije kweni ndikuti balipo nchindi zimusangani nchindi masiji mose ngumisa malalo ala nchindi zimusangani magavana ziranyane pano wa district wa mama Nyapiri na mama wakutu balipo mama walijoni hapa na nchindi zimusangani na isetose nchindi zilisange DBB oye yai ine za kwamba ni kuongani pakuti pasako mpata kuti yai tampanipo adada Mwangonda chikuongani chomene pakuiza pa msonkhano huu kuzakatipokelera adada Mwarwanda takuongani na kwenda kwinu vadiara jiri tunamo chikuongani adiara jiri kuongani na chitemwa hicho mulinacho isa nafuma kunofu kuli makosi wese wabiri kuli mpaka sono kuli Songwe kuli Ruvirya ine kuyoya pano sono nili wa Ruvirya chikuongani ala jibitu chifukwa chitemwa hicho mulinacho ise tili bakukondwa muchipani chitu chifukwa mwaulu patauni pano patipapikenge mwana ise pano tangu ya wapina sintena batauni mwauno chikumuongani wa dada Susho kuti mwatiyai ine kakwile nchito na profesa mwasanga sangu waliweme chomene wa dada Mwarwanda adada Mwarwanda bantu walipano haba ni mavoti inu haba bandizi kusakaonelea kukupokelerani yai kwani wanachitemwa na imwe chifuka waleke kuwa nachitemwa mpawa ndisepo yai kupokelera pa kuti haba mpokelerenge kwani wanachitemwa imwe hapa tukuruta pa 16 September bamuchishani ku parliament bakuyoya vinandi ise dirije chifukwa mzuwa ili ni zuwa ya kuti tiwapokelerenge kwani tikupemba kuti mungatilekanga yai konstituency hii na konstituency ya kunozi tagwiriranga ntchito rumoza pakaya ba JB pano tikagwiriranga rumoza kutilekelera chapala kwalini kampeni ya mbika kati chemani tisakagwire ntchito kuno vakuno nao varute kunozi vakagwire ntchito chifukwa ise tukumba apa pa 14 September vana vitu mose pano mutore murute ku parliament tiki kumbengezu kuyela mbolera yai pepo yai vapa kukandira yai tukumba mwana vitu kagwirani ntchito ku parliament ise kuchipani chitu cha DBB kwa mwauno yai atata Mwarwanda mwachita makora chomene ise apa njepe September apa boma ili limaoko kare ndipo mukaya ngati mukarota kuti na mtu ine yai badiara jimwa kaira na mwana winu mweni pokererani ise takuongani dada bakuyoya dirije yeo chomene daga tusamaliana kabaliro ndala mama norungano ruru DBB oye apita oye bashado mwesa bakasarara oye wanavyara oye pakabaliro kakusita kutaisha kabaliro nusume bwana director of research ulukangio wa mwimilirikale wa parliament pakabaliro waka mwetu toka ikatu dotibuli ulukile tata tununusulilo ndaga kangi tata wakayira lutata director of research Wang'onda oko mwaninu mwambilira ndaga Susho Mwarwanda oye Akapasi Mwarwanda oye Pakabaliro waka bwana director of research wati tumwambirire tata Susho Mwarwanda
soto arondangako tata sujo marwanda ni timu yake ya wanarume ni ya wanakasi wanarume wa foro wanakasi bope rumo foro bise uko tubabilile umwe mwisanu sujo bombikisha sujo kufuma huku mwisile kuno mwise pamwanya kwera huku mwise pamwanya ndafi tukandile kura tumuke wanarume foro wanakasi foro wakuambiliwa kukuma kutipadu roho fuka yapa hadithi karuru ni tugururu mwe ahari kuhesha kisabakaya duhoka mwe tuendele alimayuka ya kareho tuendele Vamos bakuisa bali kunyuma hapa. Kwa kila narume foro wana kasi foro huko tutakakisanya nambara tubawene pasi hapa kutumari wingi leo tutakuja mara ya cheka mwesa tubawene uwe tubabuka tubawene tumuke
Ukajifume arendo akalile. Ona pomba ngonda winiko rukubairire huko bosa muri huko winiko rubairire Tata Sujo Marwanda winiko rukubairire District Governor Tata Bongororo Gombe winiko rukubairire kwa sasa governor bosa numwene ko konstituency hii Tata Masozi Kipandura na mwesa mwisire bachipani machere tumwesa baricho ni mwesa muri hapa PPP waye Bwana unaweza kuwa nyingi nati bana bako abafuma nutata Sujo Marwanda bwaba bali hapa TPP waye babapi njobere khanira kabariro ko marika Tata Wira Tumangonde ulipo hapa Rwiniko rukubairi une nati mbambi tefwasa kaya aka kinu chipani chichinu vombi bomba hatumma bombera ukumariko umwanama babaire banyino bambirira kanunu tutayako kwa kutui muhesha uibundare muhesha na yumo aliosa mundare mwene kaya so mubairire hapa Tata Sujo Marwanda tukutindaya fiyo ni timu yako yosai umwe fwasa Filifioza Fumondo wa Mbibamba ku DPP Wamba DPP Professor Arthur Peter Mtarika Obambirira mweso mpiri hapa Professor Arthur Peter Mtarika na Honorable Japi Mutua Muhango kati Vice President Regional Governor Tata Christopher Mzomera Ngwira bosi bamenyi kuti tubambirira hapa mshu DPP waye busubira bapapi mwesa muri hapa tuhobu jalati Nimbe pa karumbo nara 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 DPP waye pakawari waka mwesa mungikirira tushareko nuona bo Sujo Marwanda nukansalari hapa Mwambura kukabisha bwana Director of Research na tinumbirikire Tata Mangonde ayobepo panandi kabalio kakimbile Tata Mangonde DPP we apita we abagasi mongonda we simati gaira we matisi gavana wose Nanga tuose, oye. Ndafio ule lampe 1 minute. Ukudinjolepo chakwana kuita Rwiniko kwa kurumba witu abagasi kwa ngonda. Na muna wisilapa ni executive yako yosa nchini sikuwa ilile. Bwana RG, Smart Makaira nchini sikuwa ilile. Ola Sujo Marwanda nchini sikuwa ilile. Na mwesa umamuli hapa nchini sikuwa ilile. Pale Musuu, Sujo, Tayo Shado hayo MP abasida mahara aba badayiru mpando mbuhii aba MP wao wasa aba pakubwa hapa sikwenda tuanda kuti kukalonga Central Ulu okwera nontanyo unendi hapa MP wachi tukukwa shindindindi hapa Sujo Marwanda ohuka yope tupobele parliament yengo iliyo saa hapa gasi Marwanda director witu yali hapa muwana mana nini vio roli uko apusishe ikwe mpando kwa mrutoriwa Tari mafanya stari alipanyungwe yopa kwa mpando kwa mrutoriwa Palisija Chambe Mtari ali kujirumba yopa kwa mpando
kwa mruto nongo afika pakwe umpando nongo afiki tupakwe umpando aba baripo amahala mapepe hata kubyonongonera abantu boketi nyanda shabo pasi nyanda shabo bikutebene usitutamiwe ele katwa umpando ifitukuko tupomamba kwa mrutoliwa linga ulipandale umuriye baba wanako ngope waliye muriye mwene basi Nasa kudinyama nyingi nanaso msongano huu hapana. Doi une ni Wakaronga Central. Mnangeta hati niwa hapa ni Wakaronga Central. Rodi huyu au Wakaronga Central. Liga kati ya MP kari amenyefeo ndale une kwa mchapa. Isa kutiongana aliongana Fimbarike. Hapa kuendela bayele uyobuka kura une pochapa. Kwa mrutoro pochapa. Yapa suju yapa pochapa. Pesa udunyo nyingi kubandaisha kwa wapapi ukudilinga mbubwele kanunu mayeso wali awapo tauni hapa awapo faka kumpata kule polisi wankete ni mwana wao Pepa wapapi watu muli huko riniko tulikile aliota uichiboko cha profesa akuti pa 2025 papa September pa 16 ichiboko mwanya profesa kete kumangoni chiboko mwanya bibi oye wanapochapi mtumu wangu oye wanapokiswa kwa mzomera ngwira oye Agabasi Mang'onda oye Agabasi Mang'onda oye Onaposuje Marwanda oye Fire Bapapi Soya pisezi twa urasiringa Shuga twa urasiringa Siringa Ifirombe chini twa urasiringa Nosuru firimuri Basi yoma wapapi Isaya mkaya muno Matabi wanjara Ichivinja 5 hivi Isaya kuno Urumururinge Ati mtu fotere use Kwacha Urumururinge ati kwacha Kakukucha numuzana Aba baba peringisi Ningamuda uti kwacha Kwata wiyarako Kumaso Bibi oye Bapapi Panyango ya profesa Azamu Taura 100 kwacha Panyango ya profesa Soya pisezi Taura 70 kwacha Lepo Nosuru alana Barekiru kumutiji Abantu mukaya uma Bakunguchuwizi Yoti Bibi oye Basi bisekuno baba shobege Hafatera mbiwitui Mbabura ili bapapi mumbirike Pa 16 mpando wa profesa Ringa mfuatire wa konsuweze hii MP wa MCP MP wa Nyaga Mama yedu mpako ya opposition Uso turuka mpoma Profesa winile kari Bana pore bangu muri hapa Bana kapala shoba Awa wanabinu Awa wabaranga watu wana ninjara mkaya Chochipani cha MCP chichichichi Batu watamewa mkayamu Mwaonera kimpatata mwana vyari Inya lazima mkayamu mwana vyari Inya lazima mkayamu Batu barakira riyoro Baona mwana kuchipinda Kachipinda chihalosha wambura kuria Kaya rukuruku harapiwa Kumambabu ya rukuruku rinjara Erukuruku Wikuteye Unenjara Manakazi wapapa kuuta Akuti haha makazana Bibi oye Sujo Marwanda oye Mpayona Tapa mnyamusha Sujo Marwanda Kutayo bepa Hapa mnyamusha Director of Research Uyari wasa Ipangeni mrando ubu
tupomarana po Gugulendo bukuri aliko waimanya barindika abantu ninjara vinja jasa abantu wa ninjara bantu watamiwa fetereza 140,000 mungarima ume choka msipi choka sasa msipi sasa kawana msipi bye bye kawana tusakola nayo kubebuka na msipi kwa kukaya kurifuriche samu kawana na msipi jibubiwe umandala mapatiringa mwamoka kia na masaye ona pomara mwazanta nyamuka tata bayamasha bantu umwana wako yope umupe yope kubantu ngari tata unanyamisha baka mwede kasarala sakune mwana winu yu kati kondwe yapa kuimiria rubapura ku karuma nesu uy kati kondwe dibibiwaya turondi jenda wati wira wa matalamuzi wasiketa tahayangapo chala mwamba uyu amenye ukuti esukari ikura 6,000 imiki koko mwanya uyu amenye ukuti ichini ya filombe ikura 30,000 imiki koko mwanya wiki kiwako mwanya hapa Profesa Arthur Peter Mtarika ikutuketerera ku Page House kwe ikulonda kete mwe munganire wale muri papa munganire linda munganire wika tukati kiwako mwanya PPP waya Profesa Arthur Peter Mtarika waya ajabi mtuwa mwango waya msomera ngwira waya DRG mwagaira waya muhawike vandu wakwapaka muhawike ule yope Profesa ahowike mwisiugu ukuti omu muliapa mkupikisya isi alukomano wake DBB waya ambiku rugindiko kwa DRG wetu mwakaira uyu ikuimira kwa kibiri kumpoto gwesa kuno rugindiko rugwagire tata urugindiko rubuke kwa Honorable Mwangonde wekindindindi urugindiko rugwagire kujigisha na lori tata urugindiko rugwagire Tasta Suzio Marwanda owe gwe mwinga wole mwinga uyu wole ngete tukete bamaso ringa mkusekera uko bibi wole mbiku rugindiko kwa tata Manyashi Manyeshi urugindiko rukubagire tata wawike ukuya na nungwe pamoyo ndala tata wemputi wagwi putire mwisiugu na mwe maputi mwesa urugindiko rubagire mwe district governor mwesa mwe muliapa urugindiko rubagire constituency governor district governors constituency governors muliapa ku area urugindiko rubagire batata wa mama urugindiko rubagire bawena ba media wapo wali papa urugindiko rubagire mugonie mwesa muri wakafu bongalo ngakindira sumuka mkamugwangu Kasarala isala hapa na karibu abantu aba bikuronda bapirika kufuma kumi yako numo owe tukakamiza kuingira kuno kwa tukuronda tupirika kufuma kwa Kasarala ule ukutindimba itige na lori kuingira nkipani ngopako a minute PPP
mpango ine na jipeleka na mtima wane ose kuti ine ntimilile pa TPP ukasara why not na mwana kasi kumilila kwa jani tao wantaye shaba manarume wasa wimila paka bachita mchiviti paka longa iwe tienti waunike makora kutika spati nga mpotera uya machivwina ine mkudimanyo kalapa futu waka hapa na wile kare tu ona wengaya nyungu wapanda muna yumecha kutaye sani ya titaye tutalentia ya nyungu ya nyuwanu ine nili hapa ine ndipari ine ndikale naona ine kupepa chitu kwa ima kudiwa kwa wanjia chitu tiza afgane baka chitu pakaronga hapa chipala karonga damona achafuka kumba mosa muri mistake nita sisitepo yai vilani gaya vilani ya nyoga bali pasa minute twende kashumpila yai yeo Bibi wewe Mbwende susio Mbwe mpapa Muliwani ngalamu Kabari wakako tata Chala mwamba cha APM Chala mwamba DPP wewe DPP wewe Profesa oye Ifetwase oye Agabasu Mwangonda oye Prophet Jabi Mtuba oye Msomela Mwira oye Mbaji Wakaila oye Mwangonda oye Ifetwase oye Hayo Chakwanda Bigero indiko kwa gesto kuona wiki Tata Agabas Mwangonda ngambako ya mzere ngambako ya maserera uma Uruindiko kwa TRG Mmiriri wa RG witu Uruindiko kwa iride Uruindiko kwa shadow witu mnyangu Chindindindi Mwangonde Uruindiko rukuwairire Uruindiko rukuwairire ma district governor Tuwesa so tuli hapa na komiti inu Uruindiko rukuwairire ma shadow councillors Umwenamo mwisira hapa kuketa wakirama Bali hapa na manyake Mwesa Uruindiko rukuwairire Uruindiko rukuwairire manafiare Batata Mwanyesha na Mwesa batata Mwafiraso Njome kuti Uruindiko rukuwairire batata Unene mwana winu Dadacho nyingi sisho yoba Chifuko alisiko ya mwishu Chiwa ushefio batata wanafiare Nukwisa hapo mpirike kuti mwise msanambilene mwana winu Gutindala mwawamba fio watata Na mwemosa wachipani Mosoko zetu ni Agabas Mwangonda Director of Research Njome kutindala fio mwombile pakunambilila Une Ne mwana winu mumenye Kwisa kwa ne mwana winu hapa nisile rosa Mpisa uruiso unisire Wakuti rumo nisire Mwapweka haya Une nisire rosa Kuchipani cha TPP Kanji nisire rosa Ngati mwana winu wapapapa pakaronga Yoma mumpapire, yoma mungushire Munderire yome paka pofika pasaizii Kanji kubasuma kuti Watu wakiala Ichisu ichi Mwachimona ukutuafuma Na muno nosi chiirire Ifitu na muno fiirire Mufiwene watu wakiala Muketa mukaya umu Injara itamishe Ifitu ifi Nyongo ya pita mutarika Fita chitiwangamo uma Tutaurangamo fitu fitakwela pweka uma Kwani nyembo hii Muketa mwene muno fitu fiirire
chintu chilichosa aliosa muntu okwati mtengo wa umenye. Leo tusafara yose tuwe bantu wa Mkaya. Tuwe bantu wa Mkaya tuonera misi. Ichakulia na chimo. Tuwe bantu wa Mkaya tutabiwa. Imombo ya leadership. Yuroda ya kuti umuntu nanga kumusanga kutuwa yo leadership. Abaire pati aketea abantu wake pa Rwanda. Aketea ichisu mno chikuendera kuti watu wangu itamshangu ituotamwa chinchichi. Lena na findu hivyo muketa uliskochitika koti ichisu chikuenda kanunu kwa chitakwenda kanunu. Zona atibabure bantu wa Kyala. Ivoti nyengo ya Afrika popa 16 September. Tuende tukete umuntu watakatutura. Chifungwa kuikara kwa uso tuwe bantu popa Rwanda. Tutakwa uso tuwe bantu indalama ya iweye. Nangadama ikuaiwa koti pakaya pari kanunu. Abana woka usukuru. Uso tukuria kanunu. Kuvuara kanunu. Tuwaito tuuso turonda. Kwani nakafindizo vya kuaiwa koti uso tuturiwa pa mtuturiwa. Nati baure watu wa Kyala. Tuende tukete pa 16 September. Imiesi ya shara mitatu. Nangatwaregerea gangi. Wapa tupofurara gangi fiyo. Hapa papapia patono. Now, jowe kangi kuti bandu wa Kyala mukete ikoswase hii nangama uti DPP ya baniwe koswase hii inongwa ya kuti umukuru leti JP kwa atuleka mzimu wake use mutendere. Hii koswase hii ya DPP kwa Dariyoro parikoswase hii parikoswase kwa mamba ile yale kwa mambanje ilosa kumiaga pasuma ngonda. Uswe tuende tukete maso pa uswe tubana binyu. Uleti JP mwafikete vya ftidaha witaranayo ha nanga mumulonda mwamwa hapa na nyongo nanga mumulonda mwamwa hapa na ndeka nanga mumulonda mwamwa hapa mulamu ya ipatimakui ngubabura ngetire irigase ya leti JP hapa ikirire inongwa ya kuti munafuyo JP itipani cha DPP hapa chiyolowele chikirire pasi inongwa ya kuti umutu mwana winu wapapapa na mnailu JP wa maka mutari nayo kwene kuwasuma kuti nisire ne mwana winu nisire ne mwana winu nguloda kindirishe aparekeshire umkuru wangu JP nguloda mwikariro mura mwikarano ureti JP go une nane wikarirege une nanga mundonda muisepa nyumba muno mkamwairawa una nyongo nanga muno mkamwanya una ndeka une nanga tayapo olo JP atayapo mwamwala na nyongo pa nyumba nanga mwana nyongo kodi mwa JP nanga JP atayapo mwamwala na ndeka nanga mwana ndeka kodi mwa JP Siwefune nane kuronda kuti nanga une mtanaga mumwao ulapeka pala na uhango hapa papaka pataveda mulibo masuka kwa une ni mwana winu une nisire pauti tumo bipombo na umwe kuti konstituasa hii tutuore konstituasa hii yugwerere kutipani cha DPP Jibibiwe batata wa mama indale yojobana yimarike abantu bamo bakwisa batakwikala kunwa bakwika mplantaya bakwika mulilongwe kwende bakusa kuno bakusa bakonde batu basatu shobe borota kuti nanga twabafotera bayore fitu ifi bakenafyo bakaliere mulilongwe Fefuma mulonda
uswe ichituronda ichi umwe mututumile uswe tuikaretwesa pampene tukapangile pampene tutukuko tuketeka longa witu kuti apatamishe popoti ukona wake alikoti ukona yo alikoti watu tuwombi mbombo pampene nanga mukwisa twaane tunyamke hapa tukefanyamenti tukanyamule vya kufanyamenti kuisena vya koti tusaliane pampene koti lero une nitakaiwa nyingi hapa mama inyengo imarike kwenda kuwasoma kuti pa 16 September musatukete twe bana binu usotukuikala papa usotupapiliwe papapa inyingi tukoyola hapa nosi tupakwanda tumuka pa kampeni tupakwanda mkaya mosamu mutakachanukaha usote bana binu tukwisa une kuwasuma kuti namo uyimirira nganganga muno mwarimirire ni mkuru wangu Led JP muno mkabobea nayo mbombo mumdo une nane na mwana witu wombere twesa pampene umsokano huu wakeso kuona aka pasi mwangonda une mwanambirira waka kwenya panosa patuvuka hapa ponosi tupovuka pa ground kuwasuma ba district ba constituency ba region muri free tupakwenda pakutana pasi popanga meeting hii na hii kuti tukate strategy tupakwenda kuti konsosa hii jibwerere ku DPP na mashwajo wekuti madafio nanga mubwera mwende kanunu ukiala bature tukwalana pambele hapa moza mtumuka tukwendera pampene ndavi Bibibiwe chifukwa cha Nyengwe mundilole mafumu akulu ajivani ndiyankhuleko chichewa pang'ono kuti ku Page House amvere nawo. Dibibiwe chala mwamba dibibiwe lero ine ndikufuna ndianike mundu mmozi Bishop mmozi wakukalonga kuno amene nthawi ndi nthawi akamayankhula sakonda kuzembazemba. Dibibiwe iye Bishop amaphilisana amakonda anthu amene ngovutika nthawi ndi nthawi anthu ovutika kamalira iyeyo amanyamuka kulimira anthu osauka. Ndimgwadire lero pano chifukwa toima ndi anthu akumpoto sakonda kukakumana ndi andale kuseri iyeyo amakonda kuinena zona anauza president yathu zona kuti iyayi ino president mukunamizidwa. Apisho Mtumuka dada kose ukumuliko chiuta kupase madazi ya Nandi. Bishop Mtumuka chiuta kusazile madazi ya Nandi dada chifukwa cha kumilira abantu wakavu abaliche voice kumalawi kuno iwe kuwayoyera dada chiuta kutumbika kupase madazi ya Nandi. Dibibiwe abayanga inu mukuziwa inu kuti bomari ili pano ili linatenga pochita kulanda simo mano anachita kuguba kuyenda kumenya anthu kulanda boma sikuyenda pano zintu zoyanda Mulungu samazidalitsa zintu zoyanda
Mulungu sama sidarisa. Sikuyenda bwino ndipo ba MCB. Sikuyenda. Chifukataka Mulungu kumaba wakwia. Sakufuna usogoleri wa MCP. Amena kuti MCP choke hata achoke. 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 Dibibiwe. Antu bwana kusipatara. Antu kufutika. Akusi ndalama aribe. Mara ndia mangwala kusipatara. Kuna bwana nduna ina yake. Yotamanga magazi. Kusia kunyumba kwao. Kubala kuna kutiyai. Andu ukaronga musamakuri sentochi. Musamakuri senteza. Musamaka zabara. Zona. Mukwiza nazo inu. Kantuna kena kutamanga magazi. Kubala kuna kutiyai. Andu ukaronga madalila ntochi. Saku Tanzania ilenda imisa. Njando ameno. Ama afunia inu andu ukaronga bwino. Dibibiwaye. Amena kuni Profesa Arthur Peter Mtarika pa 16 September. Aimike zanja mwamba. Dibibiwaye. Ndikunena pano. Kutife. Achipancha DPP. Sindi fando aziwawa. Ndifando aziwawa ife. Ife. Tikanati mpawija. Tilole zimene iwoa mafuna kwa ife. Pachanke kuba. Tinari mboma. Tinaendishi na chili chose. Shoti chingamira. Shoti teteta. Kwa mano. Timariri na Profesa Marira Malawi. Akuti inasindi kufuna magazi Malawi muno. Sana zanari. Tikupita. Kunchisi. Tikupita kunchisi. Anatiwa cha gari moto. Analichigira njira. Kwa mazimele zoso. Basi tizingwalola sichidika. Iya. Tingo Bempa anzato MCP. Ana apusisa Amalawi ndiwoka. Simo mwemo. Tina apusisa dife. Kuti musika kula feteleza. 4,000 ndikantu. Dife tinane na TVP. Mesa ndiwowe. Mafuta antu amena kupeza ya nao pano. Abwela chifuwa chachani. Abwela chifuwa chachani. Amai. Dibibiwe. Njobu kia kumie tubure. Nala, nala. Nala, nala. Nala, nala. Wamama. Ijolo watata walikutubura. Bikuti mwe wana. Mungu pilikege. Ikipani iki. Kia maropa tukapilikaga. Nino. Ngupilika kwa Kalonga kuno visi abandu wamu watu kukulisi kufumo kwa mamumo. Mamumo. Kunonga yanjara. Dibibiwe. 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 Ikiwa kwa mwanya, ikiwa kwa mwanya, ikiwa kwa mwanya. Bambuga kwa mariro. Kuno. TPP jirikia wanake. Sumuka, sumuka. Mwasa mwewana wa TPP mwamipimira. Kansala la MP. Imiri nisa kuno. Awa mkuwakenda nkieni kuno. Wawa TPP jirinike. Hapa kwa Ketawa ma-honorables ma-councillors galipano wawa TPP jirikia wadu panu kuimira Rupada uko aliko honorable John Muyowa hapa Agabas Mwangonda Ingambako
pakati hapo alipo Tata Msisia, Hastings Msisia, Lufiria. Linga tukulima hapa alipo Tata huyo hapa Masusio Marwan. Tukua kumbali yoko karibu kisayenda ikidindindi. Pakati bali mafanya sichari kumbalilo kulichembe mdani oswe yoswe ikipani kituimike kuno kukalonga oswe hapa mwamkutubona tukufana nyumba imujene linga ngwasuma linga lumutori ukwahana na suzyo lori umbwene wana ngukenda pamo ubagisenyu kungorera mukupilika wa mama lumo suzyo ukagala nagwe ola mwangondo ukagala nagwe lori umbwene one papipi ubagi kungorera ndonderako mwinako one ngundondo mwinango awali hapa mupilika wa mama DPP kukalonga kuno tukwandu kwega 6 MP bafune wasafune tukwega DPP tukwega mosi pola mama mwakumbuke mwayukwa sowa basowa mwayukwa sowa DPP wae kunonga ya kabariro ngwaparisha filho ngwaparisha filho nukwenda kwinu msakwa himu muyumu kyala aye na numwe lori kumbuka bisiku ya kwa kuvota ndimba kuvoteraga injara indamyo pamu kuvoteraga untendere baba DPP kyo kipanikiene hiki kiwagania wangu Profesa Peter Mtarika ati kolondi hera uketege ukufuma bakawariro muno asokire mu mwiboma endrebo yitibu imuyeno kukapanja kunongwa yakuti abaganire abanyamalawi so kumbuka kwa 16 ukwisa kuyapa nyuma ya profesa ndaga filho Usaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.